postigao, a još je puno toga što nisam donio. Ako možemo primijetiti, puno više imate nagrada koje ste dobili u inozemstvu, odnosno u svijetu, nego u Hrvatskoj. Sad ću vas ovako pitati kako, na koji način naša država skrbi o inovatorima. Je li to jedan majčinski ili maćehinski odnos? Imaju li oni zapravo onaj osjećaj što bi inovatori jednoga dana mogli donijeti ovoj našoj državi? Država je, da kažem, cijelih 20 godina bavi se sobom, a manje sa inovatorima. Iako sam ja po dobivanju Zlatne kune rekao Šeksu kad smo bili u Zagrebu da taj problem mogu dobrim dijelom riješiti inovatori. Da li me čuo, nije pojma, nemam, ali uglavnom sam mu to rekao. Inovatori inače su, da kažem, jedna od politike nerazumljiva klasa, no u svijetu prepoznatljivi su i, što kaže, dobrodošli. To se vidi po samom organiziranju niza tih sajmova iz raznih područja. Ja sam na svakom sajmu bio više puta pozivan i uvijek dobro došao. Međutim, eto, okolnosti su, kažem, i politike i tako da nisam mogao prisustvovati. I danas kad gledam, ako me pitate, nisam u politici, ali ću vam reći jednu stvar da bez, dakle, ni što bi ja rekao, kvazi lijevi i kvazi desni, znači ne obećavaju mi ništa posebno. Jedino što sam našao interes, ne znam da li je to slobodno spomenuti u emisiji i mislim da je to jako dobro ako taj čovjek i uspije. Znači to je gospodin Ljubo Jurčić, promatrajući, slušajući njegov program kao i sve druge, da ne bio EPP, mislim, to je ono nešto što nama inovatorima daje ipak neke nade. A znajući da je Ljubo ipak, da kaže, Feniksa napravio od Podravke nakon pljačke i sve skupa za ovo kratko vrijeme sa 200 milijuna dobiti, to je velika stvar koja ohrabruje i koja daje nadu ako taj čovjek uspije, a vidjet ćemo. Što je vaš sljedeći Feniks? Sljedeći Feniks je dobro isto pitanje. U svakom slučaju je nešto na čemu radimo. Radimo zapravo na aditivima protiv smrzavanja, znači goriva. Radimo sada trenutno, da kažem, i uskoro nadam se i atestiranju jednog isto također univerzalnog goriva, znači za benzinski i za dizel motore, koji će biti atestirano i na cetanski i oktanski broj i na točku palenja. To je ono elementarno i ono važno za jedne i druge automobile. Evo, to je sada što kaže još u fazi, da kažem, usvajanja i uskoro atestiranja. Reću naime o čemu se radi. Podloga je u svakom slučaju, malo ću otkriti tajne, biodizel. Znači, neko bi rekao kako i za benzinca, biodizel i za dizelaša. Da, točno je. S tim da će taj biodizel nakon proizvodnje biodizela znači biti, da kažem, rekao bi, tretiran jednim višim alkoholima, neću govoriti o koncentraciji i kojima, i sasvim logično da će se tu pronaći u tom biodizelu neki tragovi srebra, sasvim logično, a da kažem atom vodika, atom srebra da se veže 8 atoma vodika, to bi značilo da će to gorivo biti nabildano dobro, znači energetskim svojstvima, i to je ono što garantira da će moći zadovoljiti jednu i drugu svrhu. Je to nešto što ste vi nama... Ovo je, recimo, jedna žica srebra koja se iz katalizatora raznih, gdje znači ima tragova srebra, može izvući upravo uključivanjem... Vi ste postali alkemičar ili šta? Sve što je potrebno, pripremim se i onda mogu biti umjesto na ispit, onda to primjenim, da kažem, u svom priručnom laboratoriju, ako ga možemo nazvati. Stvaramo platinu i srebro od željeza. Dakle, može se iz tih, dakle, izvući srebro, evo, jednim postupkom, znači, može se, dakle, iz starih katalizatora preko, dakle, tih viših temperatura izlučiti srebro. Ovo je jedan uzorak upravo takve žice. Dobro, slušam vas sad, gospodine Kabović, pričate o oktanski brojevi, biodizel, energija, vezanje, nabildano gorivo. Je li vam se dogodio kad puf? Pa onako izađete iz laboratorija crni? Apsolutno je, apsolutno je. To je na tragu, što kaže, ono je upravo kako je napisao jedan sinonim Baltazar. Dakle, bez toga ne ide. Ja sam imao i detonacija kod mene u školi, dakle, i vodika. Imao sam ih i kod kuće, ali to ne obeshrabruje me. Dakle, nastavljam dalje. Normalno gledam da mi se ne dogode pogreške i eto, vjerojatno još imam zadataka koje moram riješiti. Nije mi se ništa dogodilo. I čujte, sve je to poučno. Ako se nešto ponavlja, onda mora se na to zaista pažnja posvetiti da to više ne bude. I eto,
još imamo zadatak koji moramo riješiti. Pa. Budući da, evo, iskoristit ćemo naravno još nekoliko trenutaka u vašem društvu, pa vas priupitati što je budućnost. Je li to vodik, je li to sunčeva energija, je li to vjetar, voda, što čovječanstvo treba očekivati od budućnosti? Svi izvori koje ste spomenuli su budućnost. Manje više svi. Dakle, mi trebamo se okrenuti prema tome jer, da kažem, jedna njiva je velika solarna ćelija. Znači, poljoprivrednici također moraju dosta pažnje posvetiti ekologiji, znači korištenju tih alternativnih izvora energije, a to je sve ono na tragu onoga što sam ja, da kažem, već apsolvirao i što danas imamo pri ruci, svi sutra možemo imati. Smatram da je vodik apsolutno iznad svega, da će biti jedno gorivo budućnosti, jer samo zbog svojih svojstava otkrivenih i još koji se moraju otkrivati, on garantira da će upravo to mjesto imati. Jedan dio, da kažem, tih njegovih mogućnosti ja sada upravo, da kažem, ovih dana još testiram, koji će biti vjerojatno ne zatajeni samo kod mene, znači bit će javno obznanjeni i to je nešto što će moći koristiti svako. Ja sam obećao bio čak da ću reći jednu malu tajnu kako poljoprivrednici, znači ti moji, jer i sam potječem sa sela, dakle mogu svoje traktorsko korišteno rabljeno ulje, da kažem, koristiti, koje je sada uredno, da kažem, baca se, možda i nepropisno odlaže. Znači, recimo 50 litara toga ulja, samo 1,5 juhenu kašiku cinkovog oksida koji košta 3 kune, ja sam ga kupio gore na Korzu u centralnoj apoteci, stavi u tu, zamijesi to i digne na 350 stupnjeva Celzijusa i ostaje da se iskristalizira. On ima, rekli bi biodizel, obzirom da je to animalnog porijekla, znači ulje, ali mi ćemo reći ovako radi slikovito, on ima znači novo gorivo biodizel iz tog korištenog ulja maksimalno izvučeno koje može dalje koristiti. Što mene više zabrinjava, recimo neki brodovi, tankeri i tako dalje, koji bace ogromne količine tih ulja negdje u more, a mogu sa jednom takvom jednostavnom zapravo tehnologijom napraviti veliku stvar i napraviti veliku korist. Znam da također transformator elektro, znači distribucije su ogromne količine tih trafo ulja u tim, ne znam, oni ga možda obnavljaju, recikliraju ili na neki drugi način, a isto također tim postupkom se može koristiti kao jedno gorivo, znači jedan energent koji može nam olakšati i ovu svakodnevnicu našu tešku, da kažem, učiniti ugodnijom. Gospodine Jakobović, mi bi mogli stvarno s vama do sutra, ali evo, vremenom smo ograničeni, pa ću vas onda još samo zamoliti, hoće ovi auti na vodu zaživjeti? Hoće to biti trend ili to samo... Hoće, auti će na vodu zaživjeti isto tako kao što je bila situacija sa butanpropanom, pa će eksplodirati, pa će zapaliti se, pa ne može i onda dok se nije stvorila jedna, da kažem, koncentracija tih uređaja, tada je država sama došla do svijesti i rekla, da sad moramo udariti normative, propisati kako ga testirati i mi ćemo to napraviti i legalizirati. To su oni napravili. Ja ću vam reći, ja sam na tragu već atest, da kažem, vodika napravio, ali pod nekim drugim nazivom, jer za sada zakonski uvjeti još uvijek nisu, da se to može pravim imenom nazvati. Jel? Znači, ja želim sam da imam atest, da znam šta radim, znam koliko je to sigurno i tako dalje. To su sve stvari koje sada ozbiljne, da kažem, kuće koje upravo to trebaju atestirati, rade i mislim da će biti sve u redu. Gospodine Jakobović, hvala vam puno što ste bili naš gost. Želimo vam naravno puno uspjeha. Hvala.